tokom par poslednjih godina Microsoft je nizom vrlo pažljivih akvizicija ušao na tržište poslovno-informacionih sistema, gde nije bio ranije prisutan. Ova kompanija sada nudi vertikalno integrisane rešenja koja pokrivaju svaku sferu prodaje ili proizvodnje. Za mala i srednja preduzeća zadužen je Dynamics NAV, a za srednje i velike kompanije Dynamics AX. U sredu 11. februara NPS i Microsoft su organizovali druženje gde su želeli da predstave prednosti ovog ERP rešenja zainteresovanima. Uvođenje bilo kakvog ERP rešenja je bolno. Zvalo se onog Zapta, SAP, Oracle, GD Adverse ili kako god. Ako se uvođenje ne radi strogo definisanom metodologijom, ako se ne poštuju određene procedure, taj projekat ima velike šanse da bude neuspešan. Ne mogu da kažem da je uvođenje Axapte manje bolno od uvođenja, na primjer, nekog drugog standardnog poslovnog rešenja. Mogu da kažem da je sama Axapta po svojim osobinama fleksibilnija, odnosno, osim što sa sobom donosi predefinisane standarde i međunarodnu praksu, ona je i otvorena na promene. Mnogo je lakše u Axapti napraviti određene izmene u skladu sa specifičnostima domaćeg preduzeća nego to uraditi, na primjer, u SAP-u ili u nekom drugom softveru. Microsoft Dynamics AX posjeduje nekoliko bitnih prednosti u odnosu na druga ERP rešenja. To je pre svega totalna integracija sa MS Office paketom, zatim predefinisane instalacije koje drastično skraćuju vreme implementacije i naravno detaljna metodologija koja teži da izbegne uska grla i probleme koji se javljaju kod promene poslovno-informacionih sistema. S te strane vidim Axaptu kao rešenje koje ima određene prednosti prilikom implementacije. Nijedan svetski ERP nema u sebi, na primjer, obračun plata, uvek se to radi lokalno sa lokalnim partnerima. Isto važi i za maloprodaju, za građevinu, hoteljerstvo, bankarstvo i tako dalje. Axapta, za razliku od ostalih ERP-ova, osim što u standardnoj ponudi ima više funkcionalnosti, od skora je uvela i određene vertikale koje je moguće kupiti direktno od Microsofta, a to je upravo maloprodaja, to je vođenje projekta i to je servis u onom smislu kakvom se rade servisi u velikim servisnim kompanijama. Microsoft je investirao veliki deo svojih resursa u promociju i održavanje Dynamics familije proizvoda. Vidjet ćemo da li će to biti dovoljno da skine SAP sa prvog mesta.